hilaya polin koren mite hinga lekha athotna ana sei chu nang ho man hi ki pia he tai na ta sau hi aman ki pia ki cho a he tai he na chu hi chi nang ho ai pu ji pathina hi pathin thagawa hi na tin hi hi chi thusun luya thuki sei chu hi le mosin Israel cha te hen pui do chu gam thip gama chu pathinin hobu asa asa ane hechi hobu asa uchu savuna anakisa hin kel ngoi vun ham bong no vun ham akhui be be walen ta na sawa akichon diu teng le hechu azil tom kinwa hechu akipo kitjiwa akinga teng leo hechu pathin hobu chu asa do kitjiwa hiti a chu anaki mang chawa ale hechi hobu a chu mu thei ta mei lom le mei ko nga chu pathin ana cheng hai hechi hobu a ai le chom khat joven pathinin Solomon leng pa chun amang cha in hobu hoi ta chu ahin sa do tan he Solomon leng pan ai le chi hobu an sa do na chun hi cha chu Israel te ta sandana chong le Old Testament to sim chu Bible even na ale mu thei ta chu pathin chu hobu a chu ana chenga mei lom mei kong ho ko na kila ana chenga ala pakai Yesu Christa ahongin ahong thitai ahong thi phanin ni thumnin atho do kinin hichi atho chun e ho adinga thagawa so cha na ahi sa tani hichi zowa ko na chun hichi thusun luya hobu chu ahong ki chonin hola ki chon hita mital ita asawa ki chon lutan he pathen chu in ki sa na ho in ho hin acheng ta pun ata sante ta sa achun acheng zo tan he hijena chu pathin ase nata saw hi so na malaya ho bu a pathin thagaw an chen banga chu tu a na ta sawa he pathin thagaw a chenga he tai hi chi ho bu hi nang ho a hi poi hi chun su thing jing jeng na de den mang hi wen hi chi ho bu a hin pathin choi a novin tia chu na se hi ya he zena chu ita saw hi e ho a he ta poi tukum sunga hi hin khoi ti man di hom he pu we kho le phat na jong ki pa na jong in sung phat the na jong hi mai thin te hi jong a hi lo jong le lhepna za chom nga go lang in sunga ai lo wa le in sung ki wai hom nang lhepna za chom ito diu hi teng ta chu egel do di wa tuing ka pha na ki ti mo chu ita sa ho e ho ai ta pu i de de ya i mang thei ta pu we jong le hi chi ta sa hi polin Ephesians mite hinga ase be na achun hitin ase hin Ephesians bung ni chang som ni achun Ephesians bung ni chang som ni achun polin Ephesians mite hinga Jesu Christa chu inning song hum det ahin sol cha hole thim gao ho a song thim gao ho song se chunga nang ho kisado na hi ve Christa chun in kisa cheng se chu aloi khom su ke ya pakai ho in thing hingdinga khang to sa a he atin polin Ephesians mite hinga ase kit ipiam tile Christa chu inning song a hitai inning song ki chu in kisa na a aning pe na song pi anati tulain hitamang chun in kisa be se tapon aya chu Bible khanglaya chu in itin na sa ajiu ham amma sa pen na khu amhon song alen pen a hlo pen khu in muna chu akoi ji wa hicha ko na chu measurement ti dam pat khaw khu azan jiwa te tu che jiwa akoi masa pen nu song kiti chu cornerstone elwa inning song ti ana se jo he hichi inning song chu alit na len a hlowa hlo a phapen ta ana koi ji ya hicha ko na chu in abul pi ding a framework chu ki gonga chongla akito lo chu inning songa ko na chu measurement kila aya he heti chu hilaya polin inning song chu Christa a hi ates Christa chunga hungki sado in chu nang ho na hi win a hi hichi hobu chu nang ho na hi ve hichi hobu sung chu su theng jing jengon na dei te mang hun in hi vena hi le bang hi langa ko na honga bang khatlong langa ko na honga aning lai ta ho kisu to ai akisu to na lai ta anoya khu a foundation that ta
ana je song pilin ta ana koi ji hu yai heti song chunga khu bang te ni hi kingam tu ai Paul se dana chu hilanga hung ho chu gentle te a hi win chidang nam dang ho langa ko na hung ho chu Israel cha te hi win Israel cha te to gentle te akisu to now akibulphu now akisa ado now pum khana now chu Christa a hi atin hai he chu Christa chunga kisado in chu nang ho na hi we nang le ke ho in hi atin hai po ho in building song imanawa cement imanawa isa apaw atin ay po ita saw ati ya your body is the temple of God, the temple of the Holy Spirit sagaw thing in ahi ati iti kisa do ham Christa chunga chu kisa do hizena chu polin nata saw he pathin in ahi su thing jingwin sunen hi win nata saw chun pathin joy a novin ati ya ena chu ei ho hi in kho wa khat ve ve la pathina kona igam thla jiwin igam thla teng leo in kho manu hen lang I phat manu hen lang I chan hen lang I khan jan I thil bol ro se chu amining be pan na be pathin to ikigam thla te le thil bol ro se chu pan na be ena chu ate ka nan hi chi ho in mai khun ding le han ho in hi len tai mu deu ya kinung choro tin lang pe akon kun ho in vela ho in neu cha bo hiding eta Christian hin hoyang to tabang bang che pathina kona ekigam thla ting le pathin dong hin neu cha khana ki mo gam thla ta ji tin le pathin ki mu ji lo wa eta ai ba nai cha pathin to kinai cha tin le pathin lo pin le tha ha no le ahoi no chu ki mu a pathin ki pui sa pathin ki ta san ena chu hechi kum sang ni la kum som ni la khat hi ti man diu ham ken jong ka po na nong na po hi jong la hi la ya imu chu in khowa hi ikibul phu naw idin naw in sunga nu le pa la wal in sung khat ki bul phu na chu Christa a hi lo wa hi le suding a hi Matthew bung sagi lang chu ve le hen pa ka Yesu Christian mol chunga athuil na ana sei chu a sei ju telemi pite ko ma ana sei chu foundation ki bulphu na ni hi ate ka an hi khat chu hi le koi hi le kathu se nga ya kathu se nit lo ho chu nel chunga in ki sa tabang bang a hi hui hung nungin tin tui hung len in tin hi chi in chu suding ai ta hi jong le koi hi le kathu se nga ya kathu se zo se nit na chu som pi len ta chunga in ki sa tabang bang ding hui hung nung hen lang go zo hen lang tui hung len jong le hi chi in chu su lo ding a hi ne ti hi chi foundation chu pakai Yesu Christa hai Christian hin khu adinga yong Christa cha a foundation na kibul phu na a iking up na wa apan lo wa hal in ho chu su the hi ai chong le in sunga yong Christa chu in ning song le alo wa le in sung kibul phu na apan lo teng le in sung yong chu su the hi ai Christian hin khu kha yong chu su the ya ai ye na chu Christa hi in ning sunga iman de Christa chunga hai kisa de Christa chu ei ho adinga inning song ahi a hele ama chu he is the source of our lives tin ham ka ei ho ihin ho akibul phu na ai lo le ahung ke do na chu Christa ahi thingyong khu elo wala pa chong khu song chunga I phu a le khang lo ke yong ke the lo ai ai ma chu lei phalai tai phu a hele apa yong hoi phung yong len aphung yong de na hi tabang manga chu Christian khu yong I Christa chunga hi akisa lo wa ake lo wa hi le a foundation chu de lo ding building yong hi a foundation a hoi lo wa hi le alim chu I tabangin a room ho a design ho chu hoi hle ong le a foundation a de lo le pan na om pon he e chun hilai town sunga ka I wa le je kong ka se ji in ti za za om jin in hong hi sang ta ta khom hong hi thing ho abang bang om kit jin to na ka se ji in hui hung nung le kati kichat om me kati jin hi jong le hi zui bola isei uham ti a hale in hi tabang hoi jong le a foundation hi adet lo wa hale pan na be hi je na chu Jesus Christa ama hi a foundation na enei lo wa le I in sao ita sao in ho hi su the hi a he
ena chu Christa chunga ikisa do hinam ikisa do lo ham ti chu avela tu jing ka phan agel do ke deu chong le ba na chu Yesu Christa chu inning sung hi ale ama chu iho adinga kipum khat na ya he aji chu azon kan Satan Jews le Greek te chu anakimu dawen Jews te chun Israel te chun chidang namdang ho chu uicha gan cha banga anagel he pakai Yesu Christian jong ama leya alen lai chun thusim khat ni khat chu nupi khat chu uicha tin akovin hichan gya chu Israel mi te to chidang namdang ho chu naki the no Israel mi te chun Pathen namthen ahinaw chu anaki lip sa pi ya ala Yesu Christa ahung thiin ahung tho do kitai ama inning songa ahung pan pha na chun azo akahin sei in hi bang hi ni hi ti a hunga aning lai ta chu kisuto he akisuto na lai ta chu ama ni chang se chu kisuto hon le kidel ding he ai bang ama ni kingap na ding chu song len ta khat pakai Yesu Christa ama hel Yesu Christa chunga chu ani ni hona ahung kingap hona hale in hoi ta hong so do tai ti chu hi na chu Christa he kipum khat na pul pi he e ho yong chidang namdang alo pau chum ham chum tho ho alo wale insa in thang ho kipum khat di ti wale kipum khat na di ta chu zat la nam ai pon he min alo wale pau jong ai pon he phung le chang yong ai pu e banga Christa abo kipum khat na di ta chu am the ne hi Bible chang in kimuin he abana chu Christa chu inning song hi ale e ho adinga kingai dam na ama abo chun kingai dam na then he Jews le Greek Israel mi te to chidang namdang te kingai dam theina chu holaya omam te ale Yesu Christa thing cross a hung thipa ama abo chu ngai dam na ti ta aumen na loy na gol hi na mi khat na ngai dam na insung mi a hi ji na ailowa ale thilpha na bol pi ji na mi khat chu na ngai dam mal he chingai dam na chu short loading he ai banga Christa a so pi khat Christa a pum khat hi ji wa ngai dam hi chingai dam na a chu na ngai dam thiyal he chu tun short ge ya ngai dam na ti ta ya he chule bana chu Christa chu eho adinga inning song hi ale Christian hin khu adinga khan to na ailowa ale kibulphu det na a he azo akan sei bangin Ephesians bung ni chang som ni la khana chu hechi in chu ho in thieng in akhang to jingi pakaya ding ho in thieng akhang to jingi in hi amasapen ta chu foundation ibolwa jam khat jawa bricks tidham song ho chu muncho ma kona hin pu mun khat keu se elowa I cho na kho ahle dukanong achom che hiding ai bang hi cho jo se chu hung ki choi khoma in hi all ola kisa khat na kisi a kisa ale tua hi in hi ho in hi akizo wa hedan ale akka ala khat pen ben hilaya song che ki koi khu apan na om poi ding ki hen hlen lang hele ama om na chu hom ding heta in hi setting heta heta banga chu ata san te yong ahung ko naw za chom avom nong di akang jong di kol le vai tam ta om ding hi amo jo se chu Christa hin ta san teng lew hi chi in Pathen ho bu chu kisa ya songa choma ko na hung ki choi kho mai banga Pathen in ama ta sa Christa ta sa atipum a ho bu chu hin sa teng le mi chong chi hin man ahin sa jo teng ho in hoi ta hung ma hi ta bang he ding hina chu nang le ke ding ang chu kapan na poi Christian in khu ahin Christian society hin kapan na poi ti che hilowain ibon che ke chawa hi chi building hoi ta kisa banga hi song tam ta mun chum chuma ahong ki choi khom banga hi ei ho yang Pathen in ei man chaw he chi in hi khang to jing ding ya Christian hin khu akhang to lo ti chu lo wa he he na chu ajo a sei bangwa pa cha yang khu lei phalai tai phu wa le akhat hoya hoi he yo chu Christian hin khu khat chu Christa chunga akibulphu teng le akhan chu hoya he ti chu imu win he chong le azo na in Christa chu inning song a hi a le e ho a dinga security alo det na ti dam alo wa la ton so gia hin na e pi te Christa chunga kisa in chu ton sort ge ding det ding e Matthew bung sagi lang azo ai sei na win ama chunga ama thu nga ya ama thu ni zo se chu song pi chunga in kisa tabang bang a hi hui hung nong jong le imati lo ding dai Christian khoi
mulo lampi izot na diwa hem ipp hung sung ding ham ka po nunga go lang hin khu azong nupi upa alowa la family hin khu ayong ip hung sung ding ham service bol ho hin khuang ip hung sung ding ham ka po akho ale nat tha diabetes na ve jong nen ke do lam mai ken ong kan ke do lam bai na za chom cancer hen life threatening disease hen lang thil za chom mong jo akho ale ani ni ai kain mu do lam bai I tabang hin khu hung sung jong le paka Yesu Christa chunga chu kisado in chu kahi ala kahin ho chu te ding he to ai hon vanole se na insang pen chu Dubaya Burj Khalifa iti ho he 828 meters tall 828 chu asan asang je ngai ta ne vanole se na insang pen he ajo afina ti ahle more than 2700 feet asang ya he ale icha chu adan izan mam jakat le som gublang au min he asa na sang jeng he ale chu khu iti asan the ham iti hoi ta ho kitung the ham te ale a foundation a hoi ji na sang ta kitung the ya a foundation chu ichan gia thua alai utam chu more than 50 meters 50 meter a foundation a chimwa anoi lang pe akona ko ahin sawa hele sang ta akisa do the ya he ji chu hi 164 feet na thu a chu a foundation a sim ya he na chu Christian in kho yong chu a foundation a hoya hele apa chu hoi tho wa e tabang hin kho tu jong le hen a foundation chu a hoya hele thil zo he chu alam lama hung ki sep ding he Romans 28 verse 28 Rome bunge changsom ni legi na cho for we know all things works together for good for those who love God Pathen pakai ngai lute adinga cho thil zo se cho thil pha hung so ding he thil phalo za cha nen kho alwa hele Christian kho sa sap men kho tam pa yong het pha lo i to diu hi jong le Pathen ngai lu nuwa Pathen to ki khom hi wala chojo seon ju thil pha hong so ding he ti chu bible a kichi tai mo ya he ye na chu tuing ka pha na azo na pe na ikitim no mu chile Christa hi hin kho abul pi ai pat sa deu chuti hen lang hi le hin kho yong hi apa hoi ding thing ding insung kha jong chu Christa a akisa teng le insung chu hung hoi ding hi ai Christian khat jong chu mi nu khat mi pa khat nunga go thang khat jong chu Christa chunga ahung khan le teng le ama hin kho chu hoi ding hi chi chu hi Christian Pathen a dei chu mulo lampi hin zo na diwa hi ko ita san diu ham Christa bo ya ena chu ama ita san diu ama Kibulphu diu ama chu abul a foundation a enei diu hi ti chu tuing ka phana ki ti mo he